trade tawbudagi hedging sizinaraga trade tawbusina hena better oi haisi karigi harino ko koi hariba topic sida discussion tawminase ko good evening everyone मैम कोई hedging से करीनो दुगा नेकेल ऑप्शन ने hedging दगी है ने better oi से करीनो जिंग मिलसे को hedging है वैसे कम तन्ना ते hedging से हम सब को की balancing तवबा दुगा मखन की हदी कोई की option द कोई ना trade तवबा मतम द मागी strategy में आम कोई इसा इसा न शेयर मगो सो on और का सो की friend ने share तो रोपे का सो की sir ने नटर का की senior सिंग ने नटर नटर तो YouTube ते कई दगी इन्हें जिंगी बे मैम से सुमाइने सुंबसी ते साइन तो रोगा कोई ऑप्शन की स्ट्रेटेजी मैम हम लेदी को बैलेंस तो रोगा सेम बाय स्ट्रेटेजी हारी बसी की स्ट्रेटेजी सिंग सिने कोई ना hedging है ना चीज़ नहीं देखो अतो hedging से कोई ना कई दो बगी चीज़ न दुनी hedging की important main importance कई ना है कदी अकोई hedging देला कदो से कोई fund manage तो रुपो तमक तो इन्हें fund से manage तो रोगा आई trading account द fund से है दी length ना को stable लोइना ले ना बा अदुगुम्बो होनबो मखनगी कनोनिको अदु मैम सिदा ngasi खोगी वीडियो सिगी टॉपिक्स ने लाइसे कइनो कंदी कॉल रेशियो स्प्रेड निको रेशियो स्प्रेड से खोई कइनो जिंगमिनसे रेशियो स्प्रेड से कदाय बावबो खोगी कनोसे मिनिमाइज तौबो ngamगे हायबदो जिंगसिको साइगी खोगी इंगसे हाइजेग्रे कोनी हेजिंग हायरगदि आइगी मैक्सिमम आइगी रिस्क तो आइगी मैक्सिमम रिस्क से मिनिमाइज तो हनबा हायबनेबो यारगदि जीरो बाउ तहनबा याबगी चांस निको अदुबो खोइना जीरो करम मतमदा ताबा यागदगे हायबदुदि खितंग जीरो लॉस द ट्रेड तौबो फंगबसिदा यामना लकी द फंगबने को अदुबो कोई मैक्सिमम लॉस से कोई मिनिमाइज तौथोगा यामना सुंगमांग मैदि मसिमदि मांगदबा सुंगा यादरे हायबो यामना मिनिमम ओइबो लॉस तो ओनथोकपा याबगी अदुगुम्बा खुदोंग साबदो लै हारिबो खुदोंग साब से कोई ऑप्शन द जेंगमिनसिको हारिबा स्ट्रेटेजी सिगी ममिंग मयाम खोगी कॉल स्प्रेड हाइबनिको कॉल रेशियो स्प्रेड को कॉल रेशियो स्प्रेड हाइ सोइना कोई पुट किसु रेशियो स्प्रेड लै नेक्स्ट वीडियो द जेंगसे होजिकिनो कोई कॉल रेशियो स्प्रेड से करिनो जेंगमिनसिको होजि लैरिबा निफ्टी 50 की मार्केट की प्राइस 17800 को अदुगा कोई एक्सपायरी 29 दिसंबर को हारिबा सिगी कोई ऑप्शन चेन आई ओपन तौगे ऑप्शन चेन मखाद लेना सिदको कॉल रेशियो स्प्रेड हायरगदि कॉल ऑप्शन से कोइन करम मतम बाय तौगे हायरगदि कॉल ऑप्शन से कोइन बाय तौबसि करम मतम मार्केट की व्यू से कोई अप ट्रेंड चलनी हायना खलक मतम कोई कॉल ऑप्शन से बाय तौवे नत्रा अदुदि कॉल ऑप्शन से इन बाय तौसिलुरगा होरेन कॉल ऑप्शन से बाय दि तौसिलुरगा मार्केट से मखाम द हाइदरगदि आई कमाइन तौबा आई लॉस ओइदुनि नत्रा अदुना हाइबे मतम सिदा कनाना आइगी रिकवरी तौबिदुइनो आइगी लॉस ओइगे तौबा मैम से को हाइबे से कोई सिगी कॉल स्प्रेड को रेशियो स्प्रेड सिदा कोई जिंगमिल से फर्स्ट दे कॉल ऑप्शन अमा बाय तौगे कदाइदनो एट द मनी द याको एट द मनी द इना कॉल ऑप्शन अमा बाय तौरे दि 17800 तो 17800 त कॉल ऑप्शन अमा बाय तौरे हाइबे इना बाय तौबे कॉल ऑप्शन सिगी होगी चार्ट को कोइना ऑप्शन द बायर ओइने एंट्री लौरगदि आइगी प्रॉफिट दी अनलिमिटेड नी अदु आइगी लॉस न लिमिटेड ओइ से कइनो ngasa आइना ट्रेड लौ मतलब सिनगिबे अमाउंट अदुदगी हेना 100% लॉस ओइरगसु आइना पुथोइबे अमाउंट अदुदगी हेना मांगoi हाइबनि चुमिको हाइरिबसिगे सि ब्रेक अवन पॉइंट से लाइदे 17964 सिगे मखादा कुंगिबे मतम दैगी मैक्सिमम लॉस तो सखिन हाइबनि को दुगा मथक त कारिबे मखैदी आइगी प्रॉफिट ने हाइबनि को अदु हाइरिबसिगे 17000 को 964 दाइगी ब्रेक अवन पॉइंट ओइरे अदुगा आइगी मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड मैक्सिमम लॉस 8000 कनोने हाइबदि आइना पुथोइबे अमाउंट दु 100% पुलअप लॉस ओइबे याइ हाइबनि एको हजे खोइना पामिसे करिनो सिगी लॉस से मिनिमाइज तव पामबनि ओके सी मिनिमाइज तव पामगे हाइगदि आई कैदोरने इन मार्केट सिना अब तक मथकलोम काखलगदि आइगी प्रॉफिट ने मखाम न कुमगदि आइगी लॉस ने तो अदि मथकलोम द काखलक पा आई बाय तवरग चले मखाम न कुमगदि आई कैदोबो याइ
hedging gi matung ina khoi makham da kum matam da ai sell am hapsin ba yai haibdi means aina lupa sama piba pot am leire khalasi market tagi aduga aina lupa aigi 80 rupees piba pot amma sell tawthokare khalasi adai lupa marifu na sell tawbai se engom de 80 rupees engom da changai ni 100 na buy tawbai se na mingom da pithoki bane adugi ani dugi plus minus tawra kan aina lori ba risk kya no 20 rupees khattani ko sain tawraga khoina hairi basigi call ratio spread sida ko khogi kamain tawraga magi profit maximum loss se minimize tawba yabnu yengsim haji ji laise ko 8700 8170 ani ko ado si minimize tawba yana na ko kada de la kan ne kan da sa khoina buy tawgiba at the money in a buy tawgi se kaino 17800 ne sumi ko adu ga option de lai 17800 tai buy tawne ko 17800 ta buy tawre sell tawge harigadi ko 7800 sidagi 1 2 3 4 adi 200 plus ko 200 se out the money de lao 200 se out the money de lai adu ga sida 29 rupees ta ko ei kai dawre sell lam taw tho number 1 first one dai sida sell taw tho si agi pay off chart ta kari difference la ko yeng si ngasai pay off chart to ga managi tre pay off chart sina hai sina ngasai makha market sina makham na kumda ga so agi maximum loss to kya oiram bono 8000 oiram bodo hojikti 4000 da handare maximum loss maximum profit unlimited oiram bodo agi maximum profit kada da handare 5000 da handare ko haidi market se kumma ga su agi limited loss ne kara ga su agi limited profit ne ko hari basi ki trade se si koina low ba hai se kaino agi market se ina market se entry low ding da agi loss maximum agi loss kya oi ba ya ba maximum agi profit kya oi ba ya ge hai ba se ai si hana khang sang ab ne market si da adu agi break even point ko si leire adu hogi risk reward ratio 1:1.7 ko haidi reward na khari hena chawre ko probability of profit POP 40.26 ne hojik lairiba sigi lairiba kano se sigi strategy sidi akhon hana mamang da yengi bada call spread hai su khangne ka call spread ne call spread sida ge kamain tawraga call ratio spread tawrak tino hairagadi ka sida khoi jingmina si aina sida buy tawri se 163 rupees ta buy tawbani aina kogi sell tawri sina kyano 66 ne ko adudi ain lori by risk sidi yam chauri na tra hojisu si minus tawdi na around 94 ko 94 96 muki sang dei hoji su haidi kana tawri ko 97 muki sang dei hoji risk lori ko sigi hari by risk ai kharaga mu handan ge haragadi ai kai do buja ge kanda masagi aina sida ko market aina pay tawriba ko 163 rupees se simak phangdaga su siga manana ai market gi receive tawsi to market gi lowsi kamai lowgani adudi hojaina sida ina sell tawba hai se 66 rupees se ina polam jo lagi engon phangduini concept se ko ado hari basigi 66.85 rupees se sida sell sida lot amaga hapsin siba me ko kana koi lot ama oram se lot quantity se ani hapsil ladi kadoni koi quantity hana sigi 67 rupees piba pot se ina ama sell tawba se aina sida ani sell tawsil aga di kya orane 120 130 ko 130 ga 23 da bod 134 gi sang de lai duga ina buy tawis na 163 ne do adu hojegi loss ta khara makhidi handrak pa yai ko yingji ko modify okay modify tawre matung da sida gi lai se agi maximum profit kya lai ko 8500 ta sakre masai di 5000 khara lai rami ko agi profit se
maximum loss undefined haigre ko maximum loss undefined haigre si kai gino ai market ki view di uptrend da chalaga di profit loge haibani hoji su market sin uptrend da chalaga di ngasai 5000 profit lo modo hoji 8000 bawda lai 8500 ro okay aduga makham na kuma tamda ngasai gi loss ta 4800 mu oram modo hoji ti kari oram makham na kuma tamda ai gi loss hai ai gi maximum loss hai 1000 gi chang sa de lai di ai loss oidrabu gumbane hai ko hai sigi trade se khoi lobu yai lawraga mathak lom na ka khalaga no profit ne makham na kuma gan ai loss to yamna kano da lai gare minimum da ko matalom da ka du hai khoi trade de lawra kan da khone check singa do de ai sigi trade se lawra in law si hedging ne haraga lawsil lamaga tumaga lai tho de pharak tani ko kai gino haraga di market se ka khalaga sigi nangi highest profit lobo mafam si hendo ka garagadi sum wang na kari me makai nangi loss em ko unlimited lakduni eko aduna sigi trade se khone lawragadi nangi si lairiba break even point sidagi mathalom da haigala ko dam nangi profit ne kadai bawba sigi amno pointed oiriba mafam se si jaro ko matam da nangi maximum profit to phangduni ko adu makhram da hai dhagar ga ngasai 4800 mu loss oirambado hojikti kaya khatang loss oire ko nangi loss sida oi bajari che 1500 hairone ko 1500 muki changdang loss oirane adudi ngasai gi aina profit na kya no 8500 sine maximum profit ne aduga gi maximum adi aina loss oi bajaba possibility se 1. lising ama changa khatang ai ko adudi si trade se khoi lobo yadabra yai tawbudabu ai market se senabam changi mathalom da wangjam wangna ka khagadi ai gi loss ni ko harigumba sigumba makhan gi khogi strategy ko fajara khogi strategy mayam ama hedging hairaga su mayam na khangnaba hariba sigi strategy se khoi mayam punna khangmina se nainamina se ko punna live trade tomina se ko kanagumna ai gi place de laga ko faminaraga trade tawsi haraga sum lakpiyo aduga kanagumna khogi google meet ta hariba live trade su jaujage oja aduga hedging and adjustment gi class su jaujage haiba ko leiragadi agi piriba whatsapp number 8800404848 sida text tawbiro with your location ko aduga akupa maron khangbi next video ngai minase ma'am so I did listen jare thank you